Assalamualaikum. What is up guys? Welcome back to channel Yusof Simangkari. 764 hari, tak silap, since last Arsenal kalah mat dengan Liverpool. Bukan Liverpool je lah, last Arsenal kalah dengan Big Six. And aku rasa kalau kau dengar rekod tu, kau rasa macam, oh dia adalah team yang unbeatable, dia adalah team yang unstoppable, dia adalah team yang sentiasa compete at the highest level kan. But sebenarnya hakikatnya merunsingkan minda lagi ada. Sebab the fact that achieve semua benda ni, tapi tak achieve level yang mana kau nak as a, kalau kau fan Gunners lah, the fact that orang tak achieve apa yang sepatutnya possible untuk diorang achieve, memang merunsingkan minda kau lah. Tapi game ni ada beberapa pointers yang aku rasa menarik, yang aku rasa kita kena sembang. Sebab awal aku cakap, lepas kena tembak 2 biji aku. Sebab sebelum game, memang mindset aku macam ni, main dekat Anfield tempat yang susah, so kena bagi guard of honor dulu pula kat Liverpool ni. Daripada aku tengok dari perspektif Arsenal dulu confirm diorang akan nak malukan Liverpool. Sebab Liverpool ambil title daripada diorang, confirm diorang nak malukan Liverpool. Tunjuk kat Liverpool, yo, ok kau menang, hari korang hari tu, hari ni kita akan hukum kau, dah hancurkan kau. Aku rasa tu mindset yang Arsenal akan bawa dalam game ni. Arteta akan motivate diorang sebelum game, cakap, yo guys, diorang telah membuatkan kita sedih season ni, buktikan kenapa diorang pula layak sedih hari ni. Especially kat Anfield, yang mana kalau kita betul dapat henyak diorang kau-kau kat Anfield, kita telah memecahkan tradisi yang mana almost semua tim takut nak pergi Anfield kan. Lepas kena tepek 2 biji dengan Liverpool, kalau tak aku fikir dah Arsenal biar betul siap. Terbalik lagilah, dah yang tak ada benda nak fight for, dah menang EPL. At least Arsenal ada benda nak fight for, nak malukan Liverpool yang dah menang EPL. Macam mana diorang dimalukan baru ni. Apa game baru ni diorang kalah, tak ingat macam mana. Tapi rupanya tak, terbalik. Momentum kekalahan daripada PSG bawa ke game ni, tak relate langsung. Tapi lah, obviously second half, first half yang teruk gila. Aku tak cakap apa, aku tak nak cakap banyak. Shout out gila kat Liverpool, diorang memang henyak Arsenal kau-kau. And second half, Arsenal start bangkit, yang tunjuk adalah juga keinginan untuk fight for the team, fight for the best sikit. Aku dah terkejut mula-mula. Aku tahu orang cakap sebab injury crisis lah Arsenal. Dah, alasan tu aku tahu semua dah ulang. So there's no reason untuk ulang benda yang sama pun. Apa aku nak cakap dalam game ni is that, antara benda yang aku rasa at least tu, selain daripada benda nak buat kat Liverpool, is that diorang patutnya memang ada keinginan tinggi untuk stop Salah daripada pecahkan rekod Thierry Henry. 2 assist lagi kan, lebih kurang. So dalam game ni Lewis Kelly mat, aku tak tahu yang sama ada like player Salah ataupun player Liverpool dah tak ada keinginan untuk pecahkan rekod sebab dah menang ke apa. Aku rasa mustahil lah, sebab aku Salah mesti akan fight for dia punya legacy. Tapi tak ada satu kali pun kena pass sekali dengan Salah. Especially lepas performance dia yang merudum lawan game PSG itu. Aku expect sebab budak-budak muda, dia punya perkataan dia, moral dia tak tinggi. So once dah jatuh performance, kau akan terus jatuh. Tapi kat sini kita nampak Muhammad ni deliver. The best player in the league, Muhammad Salah, sekali step up. Keep in mind, member baru nak masuk 19 tahun siap. Bayangkan bila dia umur 29 nanti. And the fact that Arsenal main dengan 10 orang lepas minit ke 70 lebih kurang, lagi menunjukkan aku, defensive mindset dia solid. Tapi aku tak tahu apalah, Arsenal memang jam bila first half. Bagi aku first half tu memang simple je. Liverpool nakkan lebih daripada Arsenal. Second half, Arsenal nakkan lebih daripada Liverpool. Tu yang paling obvious lah. And pun aku nak cuba buat is, since ketiadaan Saliba, aku rasa macam Arsenal, especially ketiadaan Saliba, ketiadaan Gabriel, aku rasa Saliba dia tak sama dah. And mungkin orang akan cakap sebab balance tu dah tak ada. Dulu ada balance yang mana Saliba adalah player yang composed on the ball, tahu nak baca, relax, tak payah raku-raku. Sebab kerja kerakusan tu member dia dah buat, Gabriel. Tapi bila kau ada 2 player yang compose, si Kiwior pun compose chill, Saliba pun compose chill, main jam lah. Takkan nak jadi mamak god no chill mat. Sebab kalau kau fikir logically, kau perlukan satu aura yang striker, attackers takut.
Aku tanya kau macam ni je, kebetulan ke masa lawan Liverpool dekat Emirates hari tu, lepas Gabriel kena sub, Timber kena sub lah, baru Liverpool score equalizer. Aku tanya kau, tak? Betul tak? So game ni Gabriel pun tak ada juga, kan kena malukan macam tu je. Ada satu lagi argument aku rasa orang akan cakap, sebenarnya Saliba ni dia kena game yang high stakes, try to win something baru dia akan deliver. Macam game PSG hari tu dia deliver walaupun beberapa mistake, tapi banyak kali dia step up compared to game ni lawan Liverpool, ataupun game-game sebelum tu lagi since ketiadaan Gabriel. But semua orang akan expect lebih, sebab expect dia that leader, tapi dia memang kena main dengan dak-dak rakus. Kalau dia main dengan dak-dak chill macam dia, Kiwior solid kat performance, cuma tak boleh main chill kan, chill lah tu ya. Sebab tu aku rasa baru ni apa, ada link Arsenal nak Mosquera pula, tak habis dengan centre back, aku pun jam. Kena trust proses lah, jangan sign centre back tak sign online dah. And game ni menunjukkan aku Arsenal tak boleh lepaskan Partey. Mamak ni memang valuable gila. So aku rasa kalau kau lepaskan Partey, kau expect Zubimendi terus sesuai dengan Premier League, kesilapan terbesar. Dia perlukan masa untuk gel in, and aku rasa the fact that dia perlukan masa untuk gel in, dan dia player macam Partey untuk bimbing dia sesuai, sebab dia patutnya jadi pengganti Jorginho je, which is depth untuk Arsenal. Dia akan bukan jadi first team, tapi perlukan masa untuk gel. Sebab Premier League bukan liga-liga biasa, man. Kau dengar Rodri sendiri cakap dia player yang menang Ballon d'Or, literally different league dia sendiri cakap kan, like almost like different sport. So yeah, itu satu. And Martinelli, interesting enough, lepas dia ada striker, kalau tak ada forward, aku macam terus Liverpool kena cause so much problems lah. And aku tak tahu kenapa sekarang pun nak letak dia forward, sebab aku faham, sebab aku rasa Arteta tengok Mamak ni tak ada link up play kalau dia main striker compared to Trossard, tapi dia ada speed go in behind. Walaupun one on one dia kebelakangan ni jam, takkanlah kebetulan member score. Come on lah. So aku nak tengok kalau betul nak simpan Mamak ni, nak sign winger, main Mamak ni as a backup striker. Serius aku cakap, especially games yang Arsenal akan sit back and focus on counter attacking, mahal. So yeah, itu satu lagi. And selain pada tu, aku rasa red card tu membuatkan Arsenal ada lagi, apa panggil lah, keinginan untuk fight for something. Aku tak tahu bisa Merino macam clumsy dalam game ni, banyak gila moment clumsy. Aku macam terfikir macam match fixing pula kan, tapi sebab clumsy dia macam terlalu banyak lah. Tapi aku tak rasa lah, kamu ada highest level, ada orang akan rasa ya, ada orang akan tak, korang terpulang ada pemikiran masing-masing lah. And Odegaard menyelah finally. Odegaard yang kita tunggu-tunggu selama ni, time kau tak ada fight, something to fight for, baru aku nak deliver, memang semua pun jam. Okay lah, daripada kau tak deliver langsung kan. Menunjukkan bila jelas gila Mamak ni perlukan striker. Ada sebab kenapa zaman Aubameyang yang ada, kita nampak the best of Martin Odegaard. Betul tak? Tak ada striker jam, Martinelli masuk as a striker, dia mau through balls, Odegaard cuba. This is the Odegaard kita nak cuba tengok. Sebab style attack, kenapa Odegaard shoot? Odegaard shoot sebab ada player yang take focus of defense Liverpool, sebab dia tahu mungkin akan Odegaard mungkin akan bagi through ball, thus kena jaga striker. Kita tengok striker punya run, adakah dia akan running behind. So bila nak fokus on player yang main as a forward at that time, tak nak bagi player running behind, so dia duduk dalam position, so dia tak dapat nak press siapa, Odegaard, membuatkan Odegaard ada banyak space depan dia, ada banyak masa untuk take time and shoot. Beza banget ada striker, tak ada striker. But yeah, season's over. Shout out kat Liverpool, juara Premier League, and we'll see what's going to happen in the future, guys.